Tin jak South Sudan ko baja chole kuma manyam kuma South Sudan jaka karon kina dangara with welkel South Sudan founding in 2011 was a unifying victory after a decade of civil war with Sudan jaka korke me cha kor ngwan cha terke kuma Sudan la jalamne ne tungwan gui ken independent South Sudan no amegwa chemeje tega na ta loga jaba ko kane to kon gorge jeno de mat ke mal ke shoba cha no rai wike South Sudan no ba South Sudan chole South Sudan tene gorge jeno baja yar many people still see the country independent as sacred and was preserving. We need to want to know South Sudan go yellow. Changna mentana kori despite ethnic division, economic and social interdependence among regions. Changna mar nare kori kam dore karodian rai which South Sudan ngoraba and South Sudan gorgejano derche kamar. Igat ka Africa Union ka UN Canadian content jagamal ko bedetin rai which South Sudan. Gorkan South Sudan da democratic ka de queen de jalat la queen maper. Shirgamale shatan ka kor gwate chewe kam kim yadi ken dakshe macha chagujino dongde malder ten do Ramadan and pen no de malder we ekir ma yadit ku tele lawo nena te ga digo keje ke te nyoda no kum South Sudan be dekpin dekpin be bejelo man yaman nyoda no de kum South Sudan de dekpin wa deep ethnic division and local war ko na to kam dore tirir ko na to kam nuere kan jang kamurle ke shulu kan dorin ko ken ne don wala rana guje no dore gwara jen ka dore dodiya ne me wa ken me jak South Sudan ko barore dak me no dien men jak South Sudan ko barore dak wa failure of power sharing logo jeno de bom de ja par ken e dial che ngai kon kirma yadi logo jeno de bomb de par. The peace government is weak, corrupt and deeply divided. Ere kum point shora da ngat kam self kirma yadi kan da kirma char che broken alo che jek ke koren kona to gwan me yos kan militia naten kan er kono kwa target ba enen kontila jang chit ke kum kirma yadi kan wer wayami ala community defense force group kan wokan kam bum ne ken la len kan national army ke duptung wa bom te ke nyodo jeno de kum South Sudan ba daro da ko mi pen ga ko ba jorien ba jeling cha jorien che kore kone pai to ne kon te ka duere kirma yadi kani kan la jojo no unified force national army abere we ka nasir ke win ware lokir ma yadi de kirma yadi gorja en wo de ne to de dismantle de ka wo de ka joj ko nge je en wo nwer wayami kane den kon shunkel ka dak ma cha jen dana la loida jet ke jerung la ya gore no de ka joj ken nwer wayami kane me choro de luang jen menen yen sha million of people cha displaced internally and abroad have no face in the government ne den wan choro bare which amene jang panken choro en bare which ko cha kum kirma yadi cha jala nga chit ka fan ga ye ke pibo ke central government kene ne dia le sha roba ko eneran ta jalon ko de jaganga kirma ya mi tugu de lep che gorje no de malder ben kirwa je ke rom do dien no nyodo de ke jogo no le dien mo chagwa ta jagoru no ba je martin ba jogo no jiram kel gane ti de malder ko ben de no te mi cha kule lat gwasame no te ke ku mi de no mi shal ka federalism or secession federalism or de net rodin yen karodian some community have openly discussed federal rule or autonomy especially in Equatoria and Upper Nile lo de roda yen karwada yen federalism der net ta kwa ken sham karodian you know te ka tan jana shede survive ko ken tele ka kwa dor ken ku ken cham no kwak nen ko ken chet ka kwang wer sham ken kwak ji ko tere ko ji ko tere te ken ka gol nuar te ken liet so jen gwa dana sham ken so what is the future South Sudan can survive as one nation but only if true political reform reconciliation and decentralized power sharing happen do bran de South Sudan de survive ko je ke der te ke je enemy cha ku me cha nyore aleka you know ne de ti cha gor no te ke ku me der aleka jen mu gene te mo roalna te ko te ten ko jikin ma yadi de gor no de mal der be to de te ten tam de na rodien so kuje mo kuma South Sudan en wo badak ye borode da yo ko naga kwara content ne kala man yama dana lokto to ga dial e kirma yadi South Sudan will survive as one nation depend not just on peace agreement but on trust justice and leadership that prioritize people of power and of South Sudan balakel wo be yikte ka kwar ki leader me bene dial ba ka balakel me ba nga me be toglat ka bene dial ba ka pa te bugun je no jaram nante ka power ka wada no mo be South Sudan ja ko be de ke no mo te ga jen shanga je ga te ga jama fin kirma yadi tel mo gam beto yo me gor je no de yen nga je no en kum South Sudan bro da wala chiro da bada kum South Sudan de ro da mo te shana cha ga pe mo kirma yadi gwenje no jaram dana dia kwere wi ko South Sudan mo South Sudan me kirma yadi mo we targen no re ko rodien ko ken te kon gwenje no bumka mo targen no waya hami South Sudan bro resel da gala to ko shaje bu no ko no re no ba ka marginalize ka te kan ga gad bom te de ka ga kwa mundien ko ala kan ka bom